Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa bhenzo lokho engikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze zingakuphuthizi nokwenza njengamanje-ke, ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba akulethe lona-ke namhlanje-ke udaba-ke olushaqqisayo-ke ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke ey'ngenayo-ke ey'shisa bhena-ke zithi-ke sekudutshulwe kwabulawa abalisa abathathu eMawoti laphana-ke eNanda-ke eThekwini. Owesilisa uthuke woma ephuma ebheka ukuthi izibhamu eziqhumayo ziqhuma ngakuphi ngenkathi ezithela phezulu kwezidumbu ezintathu okubalwa nesindodana yakhe endleleni engemuva egcekeni lakhe izolo ebusuku. Imbangela yokudubulana ayikaziwa-ke laphana-ke kube-ke sekubizwa-ke ikhampani-ke laphana-ke yama-security-ke iRUSA-ke laphana-ke yabe isifika ngokukhulu-ke ukuphazima kweso-ke endaweni-ke yesigameko. Lo baba-ke lona-ke bekuyindodana yakhe-ke laphana-ke kusolakala engathi-ke ibithi-ke iyabaleka-ke iya ngakubo-ke laphana-ke babe-ke sebequmba phansi-ke ngesibhamu-ke ubaba ukuthi uyaphuma-ke uyoqalaza-ke ukuthi-ke kwenzakalani-ke, wabe-ke seyithela-ke kwizidumbu sebebalekile-ke abebedubula-ke wethela kwizidumbu la khona-ke nendodana yakhe-ke laphana-ke. Mina ngizocela lapha kuma-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthina-ke ucabangani-ke ngalokho udaba-ke lolu-ke osewenze okulungile nje, ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ey'shisa bhenzo lokhu ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.